de l'Université Polytechnique de Salamanca. Ndinge twavuganaga padiri nturutse muri Polytechnique University Salamanca. Le professeur Vasquez. Uyu Professor Vasquez Na religieux. ni umuhanga cyane byerekeranye n'ibintu bitagatifu cyangwa se ibintu by'amadini. Ari kuvuga igifaransa. Ce sont les techniciens de Undi no abandi n'abatekinisiye byerekeranye no gucukura no guhiga ibintu bya kera ahantu biba bitabye. Encantado de conocerlos. ¿No usted español, padre? Njye mvuga n'icyongereza. Mama wanjye yari umwongereza buriya. Son. Les he buscado en internet. Nari nabarebye mwese kuri internet ndabazi. Las más de 650 referencias que he introducido en la red sobre nuestro trabajo arqueológico. Excavaciones. Ati umugabo araza kudushaka kuri internet aboneho amakuru yacu n'amafoto ndibuze kuba nashyizeho ya fake ya pirate agaragaza ko turi abantu bagenda bashaka ibintu bya kera babandi bacukura nyine babashaka ibintu bya kera byahise by'amateka. Vous faites un travail extraordinaire, mais mwaramutse basore muri gukora akazi keza ariko mwamuduhaye akanya tukaba turi twenyine n'ibisambo bije mu rusengero. Bano bantu barashaka kwibanga imikufe myinshi. Les damos un trabajo con abari bari gukora mu rusengero. Su segunda oportunidad. Umva bana abahoze muri gereza tuba turi kubaha akazi ngo bakore kugira ngo basubire mu buzima busanzwe. Claro que sí, y muy piadosa, padre. Bazan. He descubierto que el archivo de la Catedral de Santiago. Izina rishinzwe za Katedrali ya Santiago. A una antigua iglesia situada en esta. Igaragaza urusengero rwa kera ko rwari ruri hano hantu. Hano dufite n'abandi bantu n'inyandiko bagiye bandika n'abantu bagiye baza mu ngendo zangenda ariko zabihaye Imana busanga abantu nyine bagiye mu ngendo nk'Imaka cyangwa Roma hehe. Ati ziri nzandiko n'ubamye bagiye batanga bakera bagaragaza ko urusengero rushaje mu Bufaransa ruri hano hantu. Y entre papeles y latinajos lo aturdiremos para que. Ndetse urabona ko nitumutangira kumuvanga tumubwira n'ibintu by'ibiratini uriya mupadiri bizamucanga yumva ibyo turi kuvuga bone biramurenza. En el Codex de la Iglesia Colegial de Saint-Martin de Champs. Ibi ni byaturutse muri Collège Saint-Martin. Hano handitse mu kiratini handitse ngo Dei Quitoris Peccata Mundi. Biramucanga uko baravuze. No lo entiendo. Ibyo muri kumbwira rero simbyumva. Dices del siglo V y mi iglesia fue edificada en 1240. Urusengero rwanjye rwubatse mu 1240. Investigaciones, la iglesia más Imibare yacu rero ko tuyibona. la de Saint-Germain-des-Prés. Urunaga rwo rusengero rukuze cyane mu Faransa. Debajo. Ahubwo urusengero ruri munsi y'urunguru rwawe ni rwo rusengero rukuze cyane. Dicen que podría tener un tesoro de valor Uri mupadiri rero kumubwira ngo muvumbuye urusengero rwubatse mu myaka ya kera abatari bazi yego kwa kwende bavuga ngo bavumbuye urundi rusengero rwari rwarubatsweho hano kiba ari ikintu kidasanzwe muvumbuye. Ato mupadiri araza kwita yumva bimurenze yumva ameze nk'uvumbuye ubukungu budasanzwe amere nk'ininji ishaka ko hashya. Padiri biramurenga amenye ko mu rusengero rwe hasi ngo harimo ahubwo urundi rusengero rumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Que lo han traído. ¿Qué les parece? Muze munyereka ahantu muri kuvuga muze